Aba baraye baje ni abasore n'inkumi bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 14 na 20. Umubare wabo bose hamwe bakaba ari 123, bakaba barimo abagabo 99 ndetse n'abakobwa 23 biganjemo urubyiruko babaga mu gihugu cya Libya, ubu bakabaje ahangaha mu Rwanda. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yavuze ko urugendo rwabo kuva muri Libya kugera mu Rwanda rwagenze neza, ubu bakaba bagiye kwitabwaho. Ibintu byose birateguye, naho bari bugere hari amafunguro abategereje. Polisi irabajya imbere, ndumva ibintu byose bimeze neza, nta kibazo, nta muntu warwariye mu nzira, bose baraho bahageze amahoro. Hari benshi dushobora kuba basanga barwaye aho bavuye murahazi ko batari bameze neza, ariko turizera ko turi bubanze tukabavuza, tukabitaho bagashira impumu, hanyuma tukareba igikurikiraho. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi inavuga ko impunzi 66 zaje mu Rwanda kwikubitira mu mpera z'ukwezi gushize zimeze neza. Abari gashora bameze neza, bari 66 bameze neza, batangiye kumenyera, batangiye gusohoka, batangiye gutembera. Umuyobozi wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda, Barbara William Bentham, avuga ko imibereho y'aba bantu bazanywe mu Rwanda itari imeze neza. They are a mixed group of two types. N'abantu bari mu byiciro bibiri. Dufite impunzi zemejwe na HCR muri Libya, dufite kandi abashaka ubuhungiro banditswe na HCR. Itsinda rije uyu munsi abenshi baturutse muri Eritrea, Somalia, Sudan na Ethiopia. Urugendo rwabo muri Libya kuri bamwe ntabwo rwari rworoshye. Bamwe bari mu maboko y'abacuruza abantu, abandi mu bigo bifungirwamo abantu ubwo bageragezaga kwambuka ngo bajye mu Burayi. Abamaze kugera mu nkambi y'agateganyo ya Gashora batangiye kwigishwa ururimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda kugira ngo bajye babona uko bavugana n'abantu baturanye cyangwa batemberere mu bindi bice by'igihugu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo aganirizaga urubyiruko rwitabiriye inama mpuzamahanga y'urubyiruko Youth Connect Africa irimo kubera mu Rwanda, yagaragaje ko u Rwanda rukize ku mutima. Let me tell you something about it. It's not a secret. Rwanda, we are not a very wealthy country, we are not in material terms. Reka ngire icyo mbibabwiraho, ntabwo ari ibanga. U Rwanda ntabwo ari igihugu gikize mu bijyanye no kugira ibintu, ariko ndatekereza ko dukize mu bundi buryo. Dufite ibintu, tunameze neza ku mutima. We are healthy and wealthy at heart. So we told those who needed to tell that, twabwiye abo twashaka kubwira ko nubwo aba bantu batagezeho bashaka kujya, kuko bashaka kujya mu Burayi, bafatirwa muri Libya batarambuka inyanja ya Mediterane. Kandi cyari gihari nuko hari abapfaga cyangwa bakazapfa bashaka kwambuka. A number of them have been dying or will die while trying to cross. I said, we can provide an alternative that is not the best or perfect, but which is better than this one. Ndavuga nti twatanga ubundi buryo bushobora kuba atari bwo bwiza cyane, ariko kandi urutubu tuzi u Rwanda ndetse naho rugarukira. Tugiye gutanga uburyo bushoboka buruta gufatirwa mu nkambi cyangwa ahandi hantu wicwa utazi aho uzaba uri umunsi ukurikiyeho, cyangwa ushonje ntacyo ufite. Tuzi ko hano twakora ibirenze kuri ibyo. Whatever places, being killed every day and without seeing where you will be going the next day, or going hungry, nothing, we knew we could do, here we can do better than that. Aba baje mu Rwanda ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda, umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR tariki ya 10 z'ukwezi gushize kwa 9. Mu bantu 500 bagomba kuza mu Rwanda, 189 nibo bamaze kuhagera, hakaba hasigaye 311 bazaza mu minsi iri imbere. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.